Karena podo memperkaya usahaku. Hai, ada malam pun mesti mau dari cakap aja nih. Atau dilanjung sih ini mure. Panap pembukaan. Lagi 50 balu kak. Pajan nama beluk kapal lalu tuh mandi. Laku nih mure. Jadi lesu balu. Agak sebelah malu mandi. Anu mure. Jang. Dipakai mah puasa. Oh, jaga loter nek, Pak dipakai mah puasa. Agak kelebihan itu mandi. Ai mure. Kelebihan nah mau puasi. Jadi mupu. Ki. Putra jok teteneng. Gesok sih mandre. Dua tu galor nek. Aku malupu ki, di putra baju keteteneng. Si geso si ki mandre. Masoli itu rambut tang, Pak Canggih. Nula dia tu masuli nek. Salin itu mandi jamu. Ai mure. Harga promo 50.000. Mat mah puas tuh 150. Kembali harga normal. Alin ni nek. Mumpu paromoy. 20 sabun mandi. Ang balu mondi. Agak tuh. Anu ji. Jangan tilapar. Gelo betul mondi. Siagalin na. 50.000 ji. Ya lo mali. Aku tenatoin lina. Memang gue indah logo. Kuah aku terangalin na. Nadi tau pupurmu aja. Lo sama kecil-kecil kayak aja. Mondi. Iya apa mali tuh? Nomor 100 sebu wali to. Nggak beliin mandi. Nah, kamu cala. Kayak yo lo. Nigi lemah 5 soli. Iroreng. Kung kadi mo 200 ko tunel ni. Aro makadi mondi. Niga masuli na liang ngir waleng. 20 basa buang botang. Aga 20 sebu. Kesian deh lo. Siapa cepat? Dia dapat. Nanti aku tindak lah kak. Tapi aku tuh ji. Lo kamali jarita. Ya lo teman li jarita. Ada ya. Ya lo mali. Lesra tamali. Nah semaker mondi. Siapa cepat dia dapat. Mondi jangan gumbalu. Jaga lo tuh mure. Salin mondi. 50.000 mure. Ne, alin ni gati ne. Pangkistan ni nerite. Detu gata wata. Anak kalau meliwin. Ya lo meliwin. Siapa cepat? Dia dapat. Mondi wadi madin rajolo pur ngalapati wajai. Jawabin re mure. Kalau ares asing ngenge. Loi minreng, liu agel loi. Lo mati singan reki bangku. Wadah ya apa aku tuh mondi tenan no. Oh, dampak aku sih mure. Jodi. Rita, kalau mau tahu kami ngerangi lisuna, jangan mau aku tuh. Mungkin sway kuin dalam merica uri nama tanur samlo to kumurus suy. Berarti ko Rita, ko jamba ko de mabisa. Na ya masa merica ori. Tatain tu merica ori ko mabisa ka. Rita lesun memang bisa. Kamu apa tuh ji? Dia tahu nabi ko jambang. Kurasa na jambali sa lene ne. Siapa cepat? Dia dapat. Mondi pindrain ka dolo. Pawalo 50 di. Oh, sabar aki. Dia pinreng. Wajah aku baja mondi. Oh, degaya itu ji. Megan tahu apa tuh? Wajah aku baja. Letut tahu di wajah. Teper kaya mondi. Pak Aji ka. Aji dia pak bele. Oh, emang kakek. Nemu aja itu teper. Pali mana aja pura beli kak? Ya kok mondi. Ji, agak mang lawan roko tuh. Nah dia luapin dalam mondi, dikasih rumah roko tuh. Maka tong sih kan dolo go. Siapa cepat? Dia dapat. Listen aja. Mondi, ada jalo DP 20 sabu, cuma galoi, baju perlu nasi. Kalau bahan beli mure, rebut sebu. Ah, apa ya deh, sudah 5 DPDP. Tabe, kayak bonus nah. Nutup telung ngasih dia dibuka, dia jadi buka. Terima kasih Mondi, Assalamualaikum bonus. Sama-sama. Yes, lah aku sih jas solangi.
ta. Mabuk telo. Iya Paci. Rita, itu lo kemet tuh jangan mengamat tarawih, kebun mana sih dia? Nah, itu kau itu kan olah. Metu sih kok kata. Lo kok metu Rita metu sih kok. Udah mau betul ya. Anu dulu ko nakelo ka, badi ko aku. Jadi memeto kok hai kok kata. Aku malu tuh dah punya nih urang-urang nih kue. Dia ulang botang terus sama anak teh kurang di mondri. Dia wadi ku tuh dah punya nih urang-urang nih kue. Satu segedang milikku mesti. Kabo peseding iku sadang. Ada gane rama, waka bos sadang. Tuh, Ya joli nih, kurang di mondri metu ih, joto makat mu tarung deh. Kita botang ada ki, dia ulang memang joli si metu. Metu nih. Kalau ke joli, aja nama terawih. Kebun aja. Perut tu semana tak ya si bawah. Ya lo tau nak les. betul long kumetu. Nuna sedih jambang tay. Senang deh, terlama nih teh ngutu. Tak pernah lagi sembe. Astaga, lo nih udah teteh 5. Motang? Oh, Motang? Tega ka? Motang? Astagfirullah. Ganagayaan na naya matindra. Hey, Motang? Motang na, katali mo eh. Kumamba ko moto, dahil ito man suman rin naman eh. Hey! Hey, Motang! Hari nih. Motang hati. Tuh. Lewat, bagaimana ya, Motang? Kasih na nenekku. Dia taruh gapakan Riana. Muhammad. Subuh tak boleh banding ya. Berarti nenek-nenek sayang nga. Panas subuh ni balik bandeng eh. Nah iya telo mata nyomi wandriang eh. Kalau boleh den bale bandang yang botange. Tapi lo kasih kemasan dulu nandre. Sandene tuh saya kok. Meta nyulir kok pun selalu Mau aja tuh itu mu saya kan eh. Sedangkan nih ya mana subuh pertama ki mu subuh na balik bandeng. Agak namanya bicara botang. Lewat tak 5. Ane anu katin apa mandre. Bismillahirrahmanirrahim. Unia ke mandre subuh.
Mandre ele to, mandre tangaso to, mandre labu to soe. Nih aku sebenarnya botang. Niat mandre subuh nih supaya telu puasa jadi. Wah, Andre ganti. Andre none. Unia kangi mande subuh mapa sebaja sampai leku. Aman ring. Ayo dong botang. Aga nih. Hei, mualas kita lo ini. Agan kasi aluan riyang. Ano? Ada apa rin Andre mo botang? Botang. Ada apa rin Andre mo? Alhamdulillah. Masona. Napit at pesera. Ajar lo mana nih bitoko. Kuputar aja ngelo kata tenangnya. Napa kak mandre? Madong-dong kan? Masalah nih pos aku. Napa kak telinga? Padong-dong kak boleh mondi. Napa beli jangan tilapar. Jasola pale. Iya kok mondi. Amang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kamu tak? Makasih mau pegang. Juga gane. Mak julu mata kak. Mak belesi ya. Magalada capek ku ne. Ngaji mata belum ada ngomong tang. Rasulan ko samu, pasawar tamat tuh. Ni galumado-ngado. Awe nene. Tapi kak kasi lo minum na chido na. Apa kau deh? Ano bata? Malupo nyonge. Nyong ikire malupo mana kan kananda di bangi mo ne. Ano ang bata? Wato na sandro. Talasin andre mendre ko bangiku. Aja na may galasan ne, pangkanibutin ne. Ano ang bata? Malupo lada ka. Deno le perengi. Anak ka malupo ko ne. Napura kinapabali mondi jangan tilapar. Den akande ra jange ang bata. Sabado nga do ke bal mondi. Pabiri ni pala ito nandre mo na si babalemu. Nandre amanyo. Napakidyo ka sapa mondi. Lagat ito nandre di bangi mo. Neliama kita eh. Timulgan. Mati ko bata. Hey, kate ko eh. Hey bata, kate ko. Takbo mo. Mabul pisang hijau krodesit nih. Wang me magati mo mo. Wang itu. Ya timuku.
Tabo penila. Abo panila ga tabo bale banda sango-sango. Periari nana ye di. Rubuto na sedih. Iya periare. Iko, ko malupu ko. Andre ko, jam sesalemo. Demi mo tuh elong mandre. Palo kapa pas si pusak 30. Lah kebutimu. Iborro palang papas pasi puasan 30. Sang riola telu bapuasana puas tanggal. Somi. Nyuruh kebing. Yang kebing mata tuh. Siri ka tuh. Kegesiri mo. Udah nembe. Pakai kere ka buka ka tuh. Iku bukang. Ada palang kamu di mabong-bong mak. Dia nembe. Kere ka iku amu bukang. Sholatullah, salamu. Mondi, tunggu suruh jangan balu dia di melupu. Sabra ki mure. Lah aku nih. Nalidoni nenek dulu aku. Di negara yang mondi, kayak apa pusat melupu itu kak. Di negara aku mure. Kau usaha ki ya. Tak cede bawang. Nah, kenapa lah mondi nama melupu sih kak Melemah itu mure. Kalau dia dalam mupu. Kesebanyak tandre. Oh dia tuh lo mondi kalau kayak mau pupus saya koman rekam sholat pusaku. Wah, melemah itu mure. Buruk malah tuh nak diseluri. Sedangkan iya oh kawasan selain pusaku. Paden lu perlu wah jagur-jagur gitu. Wah, aku tuh mure. Masalah yang sedih. Lo sekumage ikun dalo ko. Herita, amak ka na iko, katanya turu samu ya. Ini mandi, padong-dong lada kak, masang jangan tilapat, jasola pale, kani he malupu na he. Kung lupu ki mure. Andre ki. Apa sange? Kandas pas sange. Arne mo di perarena. Kumalupu ko Andre ko. Papua saya tanya tuh si pasange. He mandi, pale suang karo di ko. Paku dah pale suang kawala ko papabuka. Dolo ko man menang tidak curi lo kamede. Herita, aga malam mede, kalau kamala ko sasti. Alam mata. Kamandi. Alam mede ko. Jual mure. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian. Oh magan ini ketaruh bacana. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali ada perjanjian. Apa kau nama mata? Ure. Telinga ko lo kemana po di penjara? Lalu le telinga mata aku kehe, na tamaki na seta. Mana ke seta lo tamaki ko? Lo ko apa sagi di show mana seta ni? Kamu baru jadi dan tasyo he, naru tamaki ka. Ay telinga ko. Ada beton apa kurba mamundi? Wah sudah ini. Aduh, ngerakan sedikit jerokku. Sadang. Dia mau puasa dang? Mau puasa kak tuh bing. Kanang kepala maliko es. Persiapan. Kamu dekat kak Wino nih. Madodong, semua bami. Mau mau puasa kayak betul? Kamu siri dang, kepompa daga. Masa dia mulai mau puasa? Dia mulai mau puasa bing, nakala sa lambung. Ito dang, nagalada sa diala samu. Bing, berarti kesalangi pas aku. Di mana ulay? Madosa ka matu. Aja pa si mau puasa bing, pangkabawa pa baja. Oh berarti ito dang, sanggota ko sa tange. Ini sanggota sa tange. Iko dang. Wih bing, nyamuk petung. Espresso doget. Nyama dang. Kok nyamuk? Jadi dang. Ini nih plek bing. Tangguh pala ada sana. Ya, tangguh masing-masing. Nih, agan figo bimbing harus si basadang. Jadi tambok tang. Aku na pala may. Hei, ada mana bago ye? Dia apa ka laki? Apuas ka ne. Sadago deka. Degara apa? Iko pala go ada subawa mo sadang. Malopo bawam ni. Alena ko deka ne.
Pabalik ko iko dang. Manang tiyago da ko. Iko go da ka. Iko pabalik bing. Iko go da ka. Berarti ya dene. Anggota na mana si tangit? Bangsamu. Mana kesini? Sampai tete saralono buka. Aja maruk ka nang telinga mana na masiri ka tu. Dang, ambotang lemah. Esku ambotang. Belum idang. Jaga sunuin talaga. Kerja pampenan buat tabing. Nalis aku. Alhamdulillah dang. Dia masalah puasa. Dang, jaga kita ngaji. Saya kesana rambutang. Kalender kapan nek? Agak ya saya kalender rambutang. Rumah cene-cene nek. Itu tomat cene mati itu kau dibuka rambutang. Nula deto nek. Apalagi nuna nana muala. Runtun ni dosa. Jadi runtuh dosa nek. Malah runtuh ki pahala. Pada najaji masalah pusanir nek. Tapi ya lain nuna nana rambutang. Wah, tenan nek. Amang, permain. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah. Bani tadi masih ye. Nek, ala nirden rese. Nek, tempeliwa pusai. Sak baramu kerja. Ibe pan nek. Dena sampah kama bepang botang. Asa pergi sampah mondi. Jeji. Esa ba dibuka? Ya anak kan botang. Aja masih lade. Baca doa no. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika. Amin. Nek, aja mari pala damina dilepas tujuh baca baca pura pimatu nama kada ko amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nek, sudah nih, Pak Amin nih. Amin. Mau botang. Mau hari nek. Mana kamu wari? Mak beli sih. Udah mentak pa nek, coba ay. Mau dito kamu botang. Suka. Malose ki ka pa nek, paano naman to minanay di ala. Ikat ko ay. Hello, nasa kwa yan nek. Pala po ito. Dapa, saga puasa mo. Talo. Di masa na yun dapa eh. Saga na puasa. Napi dua dapa. Oh, napa dua. Puasa ni talo. Pisang hijau. Macam ni nama lundra. Enaknya. Pisang hijau. Dapa, pisang hijau maliki. Itu andal aku roh. Mudah-mudahan meliran anak. Dia malam beli pisang hijau. Liwaknya mengi. Masa podak. Dang, tak peliwak ke. Arap apa lu nah? Lagu meli. Awelin na. 5 sabu. Yalah, ui tadiku. Kasihan deh lo, petas sebu badina. Pisang hijau 5 sebu, lina. Petas sebu no sam, petas sebu bawa diku. Dia ding 5 sebu, lina pisang hijau. Senawasem. Dia ding 5 sebu lina. Aja melepa bepa aku, nama tu nalaku. Sorono dah, petas sebu baduimu. Laris manis. Bing, jadi. Hello idang. Dapat, jadi. Jangan lagi dapat kelangkan nawak kedi. Sedih pesadang.
Dek kinu di makedi, tamak itu neraka. Dek utama ya neraka dang. Pak adalah toko majaga di surga. Sebab nenek ye majaga di surga. Dek pernah mati nenekku bing. Nenekmu. Dek. Atau dapat. Dek klik pernah. Kedang boleh bawa kok. Aduh kasih. Aja makan dong gele-gele. Wah pura nih, lihat belum bawa di gadina. Sama lepas lagi dah laki. Karena anak-anak do sistem balu. Kayak wangi betul. Mereka mau kena balok korang ini. Enrena kamu dua. Tapi kok nih kamu tidak tahu aku. Ambota bisa hijauku. Sama lepas lagi dah ada. Konro anak ninda sistem balu. Jadi kok nih kamu tidak tahu aku nih. Nih papura nih pisang hijau ku cek di menil kajak masuk pajang. Salina cok. 5.000 nek. Gatino nek. Kenitar nenek Rita. Ramang kamu pisang hijau mu? Kamu apa cek di? Ya lo mali tuh cok. Harita, aja nama antar ke besangi jam macam mana? Ali ni gatir nek, pasu ni gati dimu. Gati ko nek. Gati ko nek. Gati ko. Gati ko nek. Gati ko nek. Gati ko. Mau itarin itu. Macam Sorong ni. Are nenala ni nenek Rita. Harita. Dede wanda bisa ngiyo abela ada mutar dimu. Makan apa? Tangan dalam merah, dalam ni Narita. Ada macam ini tetewan. Ya mau belum pisang hijau sudah ada bawang di bagat tahu aku. Maka lelo ka? Jam mana nak tahu macam ambo na. Ada nombe bapak curu kucing pengempang Ane pisang Abang hijau. Ane pisang hijau. Ane dia tahu aku pisang hijau. Akan mana tak? Bagi kita lakukan siapa? Mana tak? Lakukan macam itu. Bagi kita lakukan siapa? Eh.